Bibia Baba Attention TV so and na ye Bono East asama asi wo ho na ano odi ni nyina ye me support NDC anase me support NPP sa party mienu we mu aya na mebu ni bi sebe de o ma dwe di echi na akoye sebe jimie bi a obi papa sebe wo ba on fa me gina ba bi se wakon kodenti gise na fa ye dwetre bi na fa hwe wabusua ewo eye Bono na NDC fo aka ne ba beto abe wo mu konsuo bi e wo Bono ho ekobo dua snap ni kosua se abato mba beto se MPP fo ana se Jane eye mami obeka se by the power invest in me so and so win no mo di dua bo kese pa akoma sansuo ni se mami ni nim na se wo ye bukata bi ana se MPP fo nim na so mo ye bukata bi a eni ensuo no eni o masem emomo NDC for kobo sa bia we bi o mba fi na eye NDC communicator na danfo ono so ye MPP communicator ebisa nse minwa mate se wa mako e bibi se wonsuo tale ma ye hwe ni ye na ye party o mesrawo eye party asem wo mo ba ahwe kro mo mekaye nti asem ya kotu fadodo o si he mesrawo mo nye ne awo pene ye so ye ne pena ese akasakasa bi kakra ekos na ye NDC communicator na tone sabako we one blope se bra no ne fiefo abefo na aton dadawo se ahomboni bi ne di nachi o se den ne koba yo se nsuo no so na ahase ye na dwuma so dia ekwentuwa I can't tell woman one blope sabre eye MPP ni no communicator no wono na to anananom e won sie do asem ya no de me nhwe ne ekoso e wo Bono wo kama mo nsuo no no we abona no odi ma nhwemra nzawo asase ya bejenza asuba jenza su akahira jenza papa su jenza bambandru jenza ruta bejenza dulu su bejenza tatia su bejenza awabo jenza ne awia we se ye wo ha ijahema NDC amanyuku aye Honorable William Sokofo date titirew ato ya papa to mama memenda ye de to aba ye pen fine se ni obenwen ni bia no ye ni problem na mom ni obesisi obi de nanano ma afre hu nyina no se besisi obi a aya hungu ni pakoro sojafo bebeba drop money hey jama hey nyina no se beba na bebe huhuna obi a bebe huhuna NDC ni a hungu no se police for bebe huhuna NDC ni a hungu no migration for bebe huhuna NDC ni a hungu no ye college center ba bia ye to aba neba peja bebe be ko secondary school ya dia ye nimsem via duasam yenudi kwa ne ye yaba a be kan ne court dan ho nna tabi okoi nipa o ha kire se benva bengo no nananum hungu no dua ya boyi nipa ya gina ma be kai video yi nyina ni obehu bia obedidi na atem bia dua no onje no nananum ho dawro ma ye nuanom be wongura ase a bebe ba se bebe to aba migration ni o soja ni o police ni o obeba be gina kwan so se wo sizi be se wo ma be meto aba abra be kita ID card no hungu no nanano ho dawro ma ye giri ye mbese obia be sisi ama ye NDC fo ye pen fine ye party agent a wo be ko se wo ko giska unya giska no a opa jayo nyasa u giska na se wo ko police station ho na se uwiama bia no ngun se wo ye soja ni wo ye macho man wo ye hwane ne ba ko fa ba drobo ha ye pe peace na se wo ye ho se wo be wiama enu so dua no ngun ye nuanom zengrefo a be ya drobo ha ye bo be ho bane be so be ya soro ho be ne be kire kwane a abake wo be fa so ayo wo ya bi wo ko se wo ko hunahuna ba dua no ongun ye nua binom ba be ya praise trese bindu aba ma obi se wo firi jama hey ni bibi ndi wa ko trangran ne wure wo nya kwane ma obi meto mawa uni problem na se firi 92 anase on do aba haida on dina jama head da
na obi akwafa se bra be ye prezima de bintoma wa bianu ongun ni obegyina ho so se okoto sa prezino na watu mienu bianu bianu ongun nananum ye kitayenza nkosia mako aduasa eno ni gu he no ye pa no da ho ni obeye boni bia ho obekunu bia ho mani ni kan hyehye onya dofo se pa no me betete ndi magunzu emi ndi nananum ho da woroma ni obeye se obehunahuna ye bia ho ma no nya dofo te se pa no a ya titi ye bia gunzu emi se oye police ni o migration ni o custom o fire service o electoral commission o manto mayo na osisi ya o bewu ahoma no nya dofo te se pa no a ya tete ye bia gunzu emi nananum hada woroma hu dwane di hu akukodi dwane no ye be ye na ye anio ya ade pa sanse dwane ki ye ndwane ti ye besie ni nani mu no kwane a ya faso ya sie ni dwane nani mu no saa ni nipa a obeba be hunuhuna ye jama he bia bebesie o yento asoi na yenkonsem foforo mu na abato baba betoi yetuwi anaburo de akire ne du December bosumi mu a behwe na bonsama fahama nti basa na ahometewo wahwe yi a bibi kitikiti awudie nkwanhia ene esan na edidim saa ena batu baba betu enkra efri eye japekrom empotam ho eba ene se abantie bia wono wokasama ndi samanyuko na ne din ene kwaku asa dodo na frɛ no fa asɛm kyɛ sɛ kwaku ne din ɔfa nya adwuma ɔmfa asɛm nkyɛ wono mo se wone MPP amanyuko onso kasamafo ya wankama Charles ekonya akasa ema odi ade abono ama abantie wonsom wafam ato nanan wonse do se ba obo no ne nam so ma ni firi mu se no bewu ni wo dada na se yenkwanhia na esan na amane no ene yemua bema ba ko a ono no wani da so radio wo japekrum ebeboa yen na yene no edisa enkita ho no yene mu akwa ba o ebe so na fe na wopom ye de na bana dom enkwane ahodo wo ha no pai na asemu a ye titie dia anu ode kakra ye di kan no krese NDC ni bia bo MPP ni bia manawu Meda say ma me tell you for enfanfa ni da so radio emra eye jama na former crew hasi efe na nsane me kwasieda na eye opania ni din ebe afa dodo na efe ne fasem che NDC ni na one mini ba ko a efe ne tola womo eko ensu bi efe ne ba no eko koye yankama de bodua se special vote ya ye ba beto no ade a womo hu se bambo fo ba be huruna womo na afeso mo etimi ahye amanfo emomo ema meto aba na ento mo ko bodua se obi obeye saa no dua no ente no ene ne nam so ema abrante ba ko a ono so ede ya ankama cha a wanyine eko ne mfie mu be se adosia na se adonum enson wono so ati asem na na wotwe ben eye fa asem chei a ne ho aba asem se bunia me no na ti kromu ha ye grasua se bia bobi se ko so no do ho hihye man ya ade se emwa enti ya atwe ho firi mu won se ye ya amanyosem de ya susu bunia no bibi to ebe ha me ene na ede eye katakata eba wo mo ebieni entamu a ekiremu ene adanse ekire se eye chas ekto ne sa ebo eye asa esan se asa no ebi na tem se ono fa ne kwasa senko enye ono no ba betulufo se obakobo bia oba betulufo se ni no no ebi eye na manyosem enti obo ne sa no ena asa soso ne bufu ya otwa eye chas from ema ni ti ebebo from ni ti bo from no adanse ekire se yani so antibiem ena ede ne ba St. Mary's Hospital ena na doctor Frejira ne to hwe ya hu se da bi eya de se betumi aboa abrante na se papa no nti o mo fa ne kosunya na o mo kotwa eye esre o mo koduru he no yimre no ena nkra ba se papa no wantumi anye anya ne kwa enti wa firi mu se wa hu ahwekura abato no eye NDC communicate ahwa abato na kira want to be because nia wa ye no anu odi party A party B no ahwe de ye be konso message say do comments ebe ba na yakan amakwenjwa